Ndika Vhafunzi Vho mantshafriday ndo vhuya futhi na muledza wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi khori vhathu vha hashu. Sa zwino muthu khou wanala muthuni vhathu vha hashu. Nda dovha na muwana gai muthu ane khou muṱoḓa. Khombora unless na to mudrowa ni nga si tsha muwana muthu ane khou muṱoḓa. Ngori o dzhiwa ono maliwa muthu kana ono mala. So a u tshena iṅwe puḽane vhathu vha hashu. A ri to hijacka. Muthu wa hijackiwa na musi aka serious relationship vhathu vha hashu. Thini khou muṱoḓa vhathu vha hashu. So na vhe woni ne ani khou fushea hafho ena malwa hone kana ena malai. Tendani u hijackea. Hano maḓuvha ri khou shuma ngo hijacka vhathu vha hashu. Khori arasa ni fushi tendani u hijackea. Arani sa khou muwana ane na khou muṱoḓa hijackani. Hijackani ane na khou muṱoḓa vhathu vha hashu zwi khou tendeliwa u hijacka. Huna vhathu vhanzhi vhane vha piṱori vha khou dzula na vhathu vhane avha vha fushi kana avha vhafuni. Havha na vhathu vhane vha piṱori vha khou baleliwa huna tshithu ha vha khou wana muthu. Vhathu vhane vha vha ṱoḓa vho mala. So vhathu vha hashu a ri hijacke.